Yes, tugushimira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Sport News TV aho tukugezaho sports update nyinshi ziba zigiye zitandukanye, amakuru y'imikino abagenda avugwa hirya no hino ku isi, aho turaza kwibanda ku makuru atandukanye avugwa mu ikipe ya Rayon Sport gikundiro cy'abareyo, aho ifite amakuru meza cyane guhera ku itariki 31 z'ukwezi kwa 9 harimo imikino myinshi igiye itandukanye no ekipe igomba gukina. Turaza kugaruka ku ikipe y'igihugu Amavubi nayo igomba kumanuka mu kibuga ku itariki 3 kuri uyu wa gatandatu, n'andi makuru menshi agiye atandukanye avugwa hanze y'u Rwanda. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru menshi y'imikino abagenda avugwa hirya no hino ku isi. Tudatinze rero reka duhere hano mu Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho ino ekipe ya Rayon Sport ihagarikiwe umukino wagombaga kwihuza n'ikipe ya Police cyangwa se Police yo mu gihugu cya Kenya, ino ekipe ya Rayon Sport yamaze gutegura indi mikino igiye itandukanye igomba gukina kugira ngo ikomeze ifashe abafana bayo gukomeza kwidagadura mu buryo butandukanye. Guhera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 9 ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye kugira ngo ino ekipe ya Rayon Sport ifashe Mukura kwizahura cyangwa se kwivana mu bukene, dore ko ino ekipe ya Rayon Sport ya Mukura Victory Sport isabwa amafaranga miliyoni 45 zose kugira ngo yishyure umutoza wabo birukanye. Ino ekipe ya Rayon Sport ikaba igiye gukina uno mukino wa gishuti kugira ngo amafaranga azinjira kuri uno mukino azakusanyirizwe hamwe ahabwa ikipe ya Mukura kugira ngo bifashe kuba yakwishyura uno mutoza. Ikipe ya Rayon Sport kandi ku itariki 2 zabikina undi mukino ukomeye cyane igomba kwakira kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, aho ino ekipe ya Rayon Sport igomba gukina umukino mpuzamahanga ukomeye cyane, umukino ugomba kuzayihuza n'ikipe ya Uganda Revenue Authority cyangwa se URA FC yo mu gihugu cya Uganda. Uno mukino ukaba uteganyije ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 9, aho nyuma yo gukina na Mukura igakina na Vipers, match yaje kurangira inatsinzwemo igitego kimwe ku busa. Igomba gukina n'indi kipe yahariye mu gihugu cya Uganda, iyo nta yindi ikaba yitwa URA cyangwa se Uganda Revenue Authority, kugira ngo ikomeje kwitegura imikino ya shampiyona mu minsi iri imbere. Twihuta cyane turebe ku itariki 4 nanone z'ukwezi kwa 9 ikipe ya Rayon Sport igomba kuzamanuka mu kibuga igakina n'ikipe yahariya mu gihugu cya Uganda n'ubundi, aho igomba kuzakina n'ikipe ya Singida Big Stars. N'ubundi ino ekipe ya Rayon Sport ikazakira ino ekipe hano mu Rwanda kuri stade ya Kigali, aho ino ekipe ya Singida ikinamo n'umunyarwanda rutahizamu Kagere Medi. Ino ekipe ikaba ivuga ko ije gukina umukino wa gishuti kugira ngo inerekane abakinnyi bayo bamwe bagiye batandukanye yagiye igura, dore ko ari ikipe ifite amafaranga menshi cyane, ikipe ibasha kwigondera umukinnyi nka Kagere Medi wari uvuye mu ikipe ya Simba Sport Club, ariko ino ekipe ikaza kumwegukana. Kugeza ubu ngubu igiye gukina n'ikipe ya Rayon Sport nayo imeze neza muri ino minsi nyuma yo kuzana abasore bagiye batandukanye, harimo nk'aba Boubacar Traoré, harimo ba Osaluwe n'abandi basore batandukanye. Ino ekipe kandi mu ikipe ya Rayon Sport tubibutsa ko umusore wayo rutahizamu Boubacar Kamara nawe yamaze kugera hano mu Rwanda, aho ari gukorera imyitozo hariya mu karere ka Kamonyi cyangwa se ku Ruyenzi, aho imyitozo ya Rayon Sport ikomereje, aho iri gutegura ino mikino ya gishuti igomba kuzakina muri ino minsi iri imbere. Tubibutsa ko kandi ikipe ya Rayon Sport iheruka gukina muri shampiyona igatsinda ikipe ya Rutsiro Football Club ikayitsinda ibitego 2-1, naho mu mukino wari wabanje wa gishuti n'ubundi wayihuzaga n'ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda wari waje kurangira ari igitego kimwe cya Vipers ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Tunabibutsa ko kandi ikipe ya Rayon Sport igomba kuzahita ikurikizaho ikipe ya Police hano mu Rwanda muri shampiyona. Police nayo yaje kwitwara nabi ku munsi wa mbere ikaza gutsindwa n'ikipe ya Sunrise igitego kimwe. Ese uno mukino ugomba kuzayihuza n'ikipe ya Rayon Sport ifite imyitozo ihagije muri ino minsi iri gukina imikino myinshi ya gishuti, match izarangira gute? Reka dukomeze tubitega amaso. Tunyarukira mu ikipe ya APR FC muri Mukebe ikomeje imyitozo igiye itandukanye hariya Ishorongi, aho iri gutegura imikino ya shampiyona mbere yuko isoka hanze mu mikino nyafurika ya Champions League, aho igomba kuzakina n'ikipe ya Monastir. Ikaba ikomeje imyitozo ku buryo butandukanye ariko mu muhezo, dore ko nta bafana baba bemerewe kujya ku kibuga.
twite cyane twerekeza mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nyuma yaho hariya mu gihugu cya Tanzania inganyirijeyo n'ikipe ya Ethiopia ubusa ku busa, umukino wari udashamaje cyane dore ko ino ekipe y'Amavubi yaje guhusha ibitego bitandukanye, cyane cyane igitego cyahujije runaka nk'uwahoze ari kapiteni w'ikipe y'Amavubi na wundi akaba yitwa Tuyisenge Jacques. Imyiteguro ni yose, aho imyitozo ikomeje kuri stade mpuzamahanga ya Huye, aho bivugwa ko ino ekipe iri kwitegura ku buryo bukomeye cyane kugira ngo ibashe gusezerera ikipe ya Ethiopia, dore ko yagiye itsinda kenshi mu nshuro nyinshi bagiye bahura. Ikipe y'Amavubi ikaba ivuga ko igomba kwegukana intsinzi kugira ngo ibone amahirwe yo kuba yakwerekeza muri Algeria mu mikino ya CHAN y'abakinnyi bakina mu gihugu imbere. Twita cyane twerekeze hanze y'u Rwanda, nta kindi kivuga usibye transferi zitandukanye, cyane cyane nk'ikipe ya Manchester United, aho kugeza ubu ngubu yamaze gusinyisha umusore wakiniraga ikipe ya Ajax Amsterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi, umunyabrazil bita Anton dos Santos kuri miliyoni 80 z'amayero cyangwa se miliyoni 80 z'amayero. Bivugwa ko ino ekipe yamaze kuzibika kuri konti y'ikipe ya Ajax yahoze itozwa n'umutoza Ten Hag, n'ubundi ubungubu akaba ari umutoza w'ikipe ya Manchester United. Ino ekipe ikaba yamaze kumugurisha hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester kandi irashaka kuzana umunyezamu wa kabiri w'ikipe ya Newcastle United, nta wundi akaba yitwa Martin Dubravka, kugira ngo aze gufasha David De Gea gukomeza kuzamura urwego, ndetse bakaba banahanganira umwanya mu ikipe ya Manchester United kugira ngo uno mutoza akomeze kubaka systeme yiwe abashe no kwitwara neza muri shampiyona. Twerekeze mu ikipe ya FC Barcelona, umusore bita Frank de Jong umuholandi yerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bivugwa ko yaba yagiye mu gihe cy'ibiruhuko, ariko amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye biravugwa ko n'umusore yaba yerekeje hariya i Londres kugira ngo ajye mu biganiro n'ikipe ya Chelsea abashe kuba yakwerekeza hariya, dore ko kubona umwanya mu ikipe ya FC Barcelona bikomeje kugorana. Ikindi kandi ikipe ya Chelsea ntabwo irakura amaso ku musore bita Pierre-Emerick Aubameyang umunyagabo, ikaba igishakisha rutahizamu ugomba kuzayifasha kuyishakira ibitego. Tunabibutsa ko kandi uno musore mu minsi ishize yari yatewe n'abajura bikaza kurangira akubiswe ku buryo bukomeye cyane, akaza kuzirikwa na bano bajura, ariko igishimishije nuko nta bintu bidasanzwe baje kwibwa, dore ko yaje kwibwa isaha gusa, ariko bakaza kumusiga aziritswe ndetse n'umusore wiwe mu rugo. Ariko kugeza ubu ngubu umusore yatanze ikirego, ariko akaba anavuga ko ameze neza. Tugushimira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Sport News TV, aho tukugezaho sport update nyinshi ziba zigiye zitandukanye. Tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi y'imikino aba agiye atandukanye.